ଆମେ ଛଅ ଥୋଇଦବା ଆଉ ସେ ଛତି ଦେଇ ଏଇଠି ଛତି ହବ। ସେଟା ଏମିତି କାଇଁ କରୁଛୁ ଲୋ? ଏମିତି ମସଲା ହବ ଭିତରୁ ଯିବ ଆଉ। ମସଲା ଭିତରକୁ ଯିବ? ହଁ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଳା ସେଟା କରୁଛ। ଏଇଟା କଣ? ହଁ ହଉ। ओके देखंतु लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो तो भूलिबनी आमे बनउछु लंबा लंका आउ तेल सब पकाई जीवो आउ लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो आउ भूलिबनी हला बाय बाय जय जगन्नाथ संग बने।